kamoya bathi yeah mhlawumbe nje ake sinakekelele umhlaba wethu ngendlela esingakhona ngayo nje indaba zama climate change cishe ngazathi into ngempela ye khona sicela ungenelela lapho zinakelekele wena nothi umhlaba zinakelekele wena uzazi ukuthi uhamba phi cause ngalena kudlala ngapha siyakhona ukudlala khona abantu abakhalela ukuthi bathola second chance ukuthi bamukele uJesu njengenkosi nomsindisi thina ngapha sibhizi siyajola left and right and center sachinja usathana kanandawo nokuthi uzokushaya ngani lalela mawuvula incwadi kaJobe ne uzothola lapho ukuthi usathana uyafika ezulwini abe nemeeting noNkulunkulu ngawe yayithola lethu ngawe so wena uthathe lethuba uzibuza ukuthi mina ngiba nemeeting nini noNkulunkulu why better empilweni yami why kwenzeka kanjena mina wabe ngiyamseva uNkulunkulu mina ngabe ngenzani kuNkulunkulu check indlela ohamba ngayo cause the more kwenzeka izinto ezinjena usisaphila kulomhlaba ama earthquake ukuvivumvuma nje izinto nje ezimangalisayo izinto ezikhona ezibhaliwe from the beginning so vele izinto ezizokwenzeka kumele izinto ekumele zenzeke so vele wena ungokwakho okuyisayini ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila uyisayini enkulu imerekele enkulu engichazayo mina enkulu powerful ile ukuthi lelanga namhlanje ngisalibona khona zonke lezi zinto ezenzakalayo mina ngisasekhona kube kunani lento ama sound effect ngabe ngiyapressa manje khala nje hallelujah amen